आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथै बिहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर इसिंग इचाउगी फिबमदा थोइन अहोंबा लेते तंपाक्ता चेनबा मरुइबा तुरेल खरगी इसिंग इमाइदी तपना तपना हंथरकले हाइरी इम्फालगी मरुइबा लंबीसिंग हौरिकसु इसिंग थुमजिनबना चाथोक चचिनदा चाउना अपनबा थोकली का हेना कन्ना नोंग चुबा अमसुंग चिंग निंखाइबगी थौदोक कया थोकपदगी अवांग नोंपोक भारतता मियांगी मौसागी पुंसिदा चाउना अकाइबा थोकले अमसुंग लोक सभा मिखलगी 3 सुबा अमसुंग अरोइबा तांकगी बोट खोंबगी थबक ngasi लोयरगनी थांगजु नुमिता बोट थादनगनी मणिपुर इसिंग इचाउगी फिबमदा थोइना अहोंबा लेते अदुमैनमक तंपाक्ता चेनबा मरुइबा तुरेल खरगी इसिंग इमाइदी तपना तपना हंथरकले हाइरी हौजिसु मफम कयादा मियोइ लिसिंग कया इचाउगी अवाबा मायोकनरी इम्फाल शहरगी ख्वाइरंबन कैथेल यावना मफम कया इसिंग थुमजिनबदगी चाथोक चचिनदा चाउना अकाइबा थोकले ngasisu इम्फालगी मरुइबा कैथेल सिंग मपुंग फाना फमनद्री अखोई पाउमिन हाई इम्फाल मनुंगी ओइना बीटी रोड ताब लंबी कांग्रेस भवन मपादा थिंगले खुयाथोंदगी नागमपाल योबा लंबी इसिंग थुमजिनदुना लेबदगी चटपा याद्रे वाहेंगम लेकाइगी लंबी खरसु इसिंग थुमजिनख्रे पौना बाजारदगी हाइदोरकपा इसिंग नंबुल तुरेलोमदा तारकली अमरोमदा नंबुल तुरेलगी इसिंग इमाइ लंबीदगी हेना वांखतना लेरे तुरेल असि ngarang नुमिदांग सामुरोलोमदा फुट 10 रों काइख्रे हाइरी नाकल अमदना इम्फाल अमसुंग इरिल तुरेलगी इसिंग इमाइ तपना तपना हंथरकली इचाउ असिना सोकलबा मफमसिंगदा मणिपुर पुलिस आर्मी आसाम राइफल्स एनडीआरएफ अमसुंग एसडीआरएफ ना मी कनबगी थबक लेपतना जथरी हाइरी मियामना इसिंग इचाउगा मरी लेनना मी कनबा अमदी टेंगबांग पिबगी थबकीदमक मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन मिनुथोंगदा कांटेक्ट तौबिनबा हाइरी MFTA गी फोन नंबर सिंगदी 8787828679 अमसुंग 8794658185 नि अमरोमदा राज्य असिदा हौजिक इचाउ अमसुंग चिंग निखाइबगी थौदोक थोकलिबा असिगी येंगलगा राज्यगी रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट ना सुखुदकी ओइबा अथु अकाइगी पाउ पिनबगीदमक कंट्रोल रूम कयामरुम हांगदोखरे मरक असिदा सेनापति जिलादा खंगौदना इसिंग इचाउ थोरकपदगी रिवर कॉलोनीदगी हौखिबा लेपकपोप नुमिता सेनापति तुरेलोमदा चेंथकिबा नुपी अदुगी हक्सांग ngarang karongदगी फंगले एकोइगी सेनापति पाउमिन हाई थोंगलांग सेनापति लंबीदसु एक्सीडेंट नुपा अमा सिकी अहुमना सोखी असोकपसिंग अदु सेनापतिगी हॉस्पिटल अमदा लाइकनरी हौजिकसु जिला असिगी अनेबा मफमसिंगदा इचाउगी अवाबा मायोकनरी सेनापति जिलागी मरुइबा तुरेल सिंग सेनापति मयांखांग बराक तुरेलगी इमाइ वांखलकपा अमसुंग मफम कयादा तुरेल तोरबान कायरकपदगी मियोइ क्या रिलीफ कैंपसिंगदा लेफम होंदोक हले जिला असिगी डिप्यूटी कमिश्नर थोकपा चेरोल अमन हाई हौजिक जिला असिदा रिलीफ कैंप अहुम सेनापति बाजार अनाकी इंडोर स्टेडियम एडीसी न्यू बिल्डिंग अमसुंग व्यूलैंड लेबा थिंगबा खुनौ प्रेयर सेंटर दा हांगदोकले अमरोमदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना चु पुंसी अमसुंग लंथुम मांगबा थिंगनबा ट्रैफिक एडवाइजरी अमसु थोकरे इम्फाल शहर अमसुंग मसिगी अकोइबदा लेरिबा मफम क्या इचाउना मरम ओइदुना मई फंगलोय हाइना MSPDCL ना हाइरी इम्फाल शहरगी सगोमनगी मफम खरा खुमन लंपाक अमदी मसिगी अकोइबगी मफमसिंग SBI मनाकी पौना बाजारगी सरुक अमदी हेंगांग केंद्रगी मफम क्यादा मई फंगलोय हाइरी MSPDCL गी अतोपा चेरोल अमन हाई खुमन लंपाक पावर सबस्टेशन यावना इम्फाल की पावर सबस्टेशन कया इसिंग इचाउना मरम ओइदुना शटडाउन तौबदगी पावर सबस्टेशन सिंग असिना कोनबा मफमसिंगदसु मई फंगलोय समुद्रगी नोंगलै नुसित रेमल नमरम ओइदुना का हेना कन्ना नोंगसुबा मसुंग चिंगनिंग खाइबगी थौदोक कया थोकपदगी अवांग नोंपोक भारत म्यांगी मौसागी पुंसिदा चाउना अकाइबा थोकले मेड डिपार्टमेंट तोंगान तोंगानबा अवांग नोंपोक राज्य सिंगी ओइना रेड अलर्ट लाउथोखरे नोंगलै नुसित असिना मरम ओइदुना हौखिबा पुंग 24 दा यामद्रबदा मी 38 सिखरे ngarang आसाम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्माना राज्य असिगी नागाव होजाई कार्बी आंगलोंग गोलाघाट दिमा हासाव कासार हैलाकांदी अमसुंग कलिंगन जिला सिंगदा लेबा मई तंफम पुनमक थिंगजिनबा खंगनख्रे नोंग लेपतना चुबदगी चिंगनिंग खाइबा अमदी लेबा किंथरकपदगी बाराक तंपाक त्रिपुरा मणिपुर अमसुंग मिजोरामगा आसामगी अवांग थंगबा सरुक अमदी लेबा की अतै मफम सिंगा लंबी फाउनद्रे बाराक तंपाकता इचाउगी मी पाइबा लेरी बाराक तुरेलगी इसिंग इमाइ ngarang नुमिदावैनम फाउदा मीटर 2 मखाइ हेना हेनगलखी अवांग नोंपोकी राज्य मदिगा
Leibaki atai mafam singa samnariba National Highway 6 asi yamna jingninkhai ganba mafam oibna haukiba leibak popo numita highway asigi Sonapur area da chingtaktagi nung amasung leibak na singba ningkhairakpadagi lambi asida gari chathok chachin leplure leinang na singba sentharakliba adu lokthoknaba administration na kanna hotnari Meghalaya East Jaintia Hills Jilla gi Deputy Commissioner hai lambi nakal amada gari chatpadi haure athuba matamda mapung phana gari chathok chachin tawba yargan haibagi thajaba lei Adum oinamak lambi asida satliba miyamda jekshinnaba amasung highway asida satpa matamda seng sak amasung ising marang kaina pobinaba mahakna appeal tawri tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Lok Sabha mikal ki tare suba amasung aroiba tangkagi bot khombagi thabak ngasi loiragani tongan ba rajniti dol singi lusingba singna aroiba oina rally kaya hanadagi hena pangthoknari tangkak asigi oina thangja nimita raija taret amasung union territory Chandigarh gi punna sit yangkai tareta bot thadanagani tangkak asida mirep jamapan supna marina lamba thengnari sitsing adudi Uttar Pradesh amasung Punjab ki 300 Nongsup Bengal gi mapal Bihar gi Nepal Orissa gi taru Himachal Pradesh ki mari Jharkhand gi ahum amasung Chandigarh gi amani Lok Sabha mikal asiga loinana Orissa ki Vidhan Sabha Kendra nipuni thoida su bot thadanagani bot masing Junmari da thigani BJP gi makok thongba lusingba amadi Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang Nongsup Bengal amasung Orissa da mikal gi rally sing da wa ngangki Nongsup Bengal da mahakna Mathurapur da pangthokpa rally amada wa ngangbada hai ngasidi mipum khudimang na Bharat bu ikai khumnana yengli masi Kendra da BJP na lusingba NDA na miyamna sakti pahenbadagini Orissa gi Balasore da rally amada wa ngangbuda Pradhan Mantri na hai Nongsup Bengal Jharkhand amasung Orissa gi voter singi marakta harau nungaiba sing adu uraga Kendra da ahumlak suba oina majbut Modi sarkar soina semlagani haina thajai Lok Sabha mikal gi ngasi bot khombagi aroiba numit asida Sri Modi na Punjab ki Hoshiarpur shahar da dol gi rally amada wa ngangani rally asigi da ngaksenbagi akanba section thorang lokhatle BJP ki National President JP Nadda su Amritsar Faridkot amasung Rupnagar da dolgi mirep singi damak rally kya da wa ngangani amorom da Aam Aadmi Party ki makok thongba lusingba amasung Punjab ki Mukhyamantri Bhagwant Singh Man su tongan ba jila sing da road show pangthokadori marak asida ngarang numidang wairam Amritsar da Shiromani Akali dolgi President Sukhbir Singh Badal na dolgi mirep ki damak vote khongki Marirak suba Bharat Bangladesh Consular Dialogue ngarang New Delhi da pangthokre passport amasung visa division gi Joint Secretary Consular Dr. Aman Puri na Bharat ki mihut kangbu adu lusingki Bangladesh ki mihut kangbu aduna laibak adu gi mapan thoram mantal gi Director General South Asia Rokibul Haq na lusingki nakal anina consular gi oiba wafam sing visa repatriation MLAT amasung extradition casing gi matangda hena nithina mateng pangnabagi pambai singi maramda kupna khanaki Britain da July mari da pangthokadoriba sadharan mikhalgi sayul manga chupna bot khombagi matam haubaga loinana British Parliament ngarang ahing nongya da muthatkre ahing nongyai matung minute ama hek satpaga mikhalgi thabak thoram official oina haure haibut ul aduna parliament ki member satuk yangkai makki setsing adu puhang hangki sahi tara mari supna conservative party na sakti pairak laba matung da mikhal asina labor party bu amu hana sakti pahalagani haina thajanari nong yamna kanna chuba marakta Pradhan Mantri si sunak na mikhalgi matam lak thorakpa adu miyamna yamna asonba mawong da bot khomba hobani haina longnai Satrangi classical event ta han bu aina Pragyan Nandana Magnus Carlsen bu maithi ba pikre sahi tarani pandang ngai di ba Bharat maza asina Norway chess lising ani kunmari da world number 1 asibu ahum suba round da maithi ba piki aroi da maru ba pau amo Manipur da ising isaw ki phibam da thoina ahum ba leite tampak ta chen ba maru ba turel khargi ising imai di tapna hanthar le hairi Imphal gi maru oiba lambi sing haujisu ising thumjin bana chathok chachinda chauna apan ba thokli ka henna kanna nongchuba masung chingning khaibagi thodok ya thokpadagi awang nongpo Bharat ta miyam gi mahausa gi punchida chauna akai ba thokle amasung Lok Sabha mikal gi tare suba masung aroiba tangka gi bot khombagi thabak ngasi loiragani thangju nimita bot thadanagani pauloi jare